بله جاری کردن دما خوش ببینرین هجا امید ویس عطا برنامه خوی روشات و جاری باندورا شریکون حال روشات ناوین هین او و جاری باندورا و شریال سر نهری میتنه لسر تواهی جهانی ام بو ببینرین هجا را پار و بکن بتایبت شری نابرا ایران و اسرائیل نتنه باندوری لسر حریم دیکه ل باندوری ل تواهی جهانی دیکه ریسکا شریال روشات ناوین آزیده به راست ادی بازارین انرژی او آبوریا جهانی جد هجینه هرچندی به بازارین پترول او دارایی ده گوهرتن هبن جی مروف دبن باندورا سیا و شری دیدی تیکوشینا جبو جیانی ددن هر وها پسپورت قصد دکن که اگر شهر دریج بکم او باندورا و زیده به او وجبو اولکاریا حریم او آبوریا جهان خطرین مترسیدار در بکبن حوله اف کریس سردمکه کو نتنه شهر لی ده همان دمیده هفسنگین جهانی جیم تینه جرباندن نشان داده امی وان مجاران ده وی ساعت خویا برنامه روجب ده نقاش و گفتگو بکن به میوان خوره لی اوجی پشتی بین آب بریم. بله بینرین هجاب بلکه که هن حال سرکرانان دبینن که دیلگرتین که جبو ین که هاتنه سر بردان گشتنه لحسه که او جالی مالباتین وان و تنه پیشوازی کردن مده خواستن باوی که زندی وان دیمنان بوا بینرین هجارا پار و بکن لیش بر پرزیریکن تکنیکی او نباش آمده کاریه هنه که پرزیریک درکتنه که ام لیبورنا خواهج و دخوازن او ام به مجارین سرکیین روشلات ناوین را هنه که بین سرکرانان او بوا بینرین هجارا پار و بکن جبو ویکیم وی ساعتشی دو میوانین من هجا هنکو یک جوان جیم احمد پلدا ابوریناس او نویسکاره او هر وها حوال احمد تماس بشم شواتا خوش بم سلام رئیس سرچاو بله هر وها حوالی می روزنامه‌وان جمیل حاجی جیم میوانی می دوامینه کو اوجی لدیاسپورای لآلمانیایی لکل ندمینه او امی تکیلداری روشا هی او باندورا ویال سر تواهی جهانی طیبت چارچوبه ابوری ده به هر دو میوان خوین هجارا نقاش و گفتگو بکن اگر کو حوالی ما حاجیم آمده به بله بار د پیوندی د پرزی درکتی علی حوالی ما احمد آمده احمد پلدا آمده کو یک کسی کو دالیه ابورناسی ده هری پسپور او عالیه جواکا ما وجیم جنیز و تشوپاندن جبر کو د عالیه ابوری ده ابورناسی ما پرکیمن جبوی کمام یکسر جگل حوال احمد دست بکن جاری کردن شواتا خوش به حوال احمد نه اف شرکه لروشلاتا ناوین کو اف 11 روشن دوام دکه ل دیاره کو دی باندورا و لسر تواهی جهانی تخویا کردن گلو حتی نها جوی باندوری هری زده که ضرر دیتیه بله براستی همو جهان جخوی گاوی و جهان زمان یعنی بای انرژی زیاده بو یعنی پترول و گاز همو جهان زیاده بو tabi avaya ve gavi ne geçti asla riske kemezin metrsiye kemezin ama pey der pey de çe ev mezin risk mezintirdi be jiber ku hayani İran dil ne xaza kabul ne ke ne kare yani tu kes ne karar gevriya ev rabbo hürm zera derbas be evri ali İran ve texetmandın hincaran Amerika ve İsrail havd hayat bir Arabistan Suudi wana وی ریبدن وکرن اگر ایران دل بکه جارجان هم بیشن جبو همو خطره چه نبه جارجان اگر ریب وکشی لی گواک نخوازه او ریب نابه خود هم بیشن گاز و انرژی حرمه یا جهانی سدیسی در دور سدیسی و دری تهل براندن او یک یا دویمیشی یک و هم بیشن هن ورات کبنه خطره پیدر پیمی و یا ببینیم مثلا سین نها حیان نها امبیجن پترول هر زیده ایران دیگر دیسا ونزوئلا دیگر هر جنها امبیجن ونزوئلا جو کتبن تاثیر آمریکایی ایران جی گاوا کنه کار به بفروشه و وقتی سینجی پیدا کردن پترول براستی تنگاسی بکشنه حیان بگه هندستان و گلک ولاتین جهانی جبر کن سین بو پیشه بیا بگره دخوازه پیش belki هنگاوان بو آلیکاری ایران با بجه حیان نها رنگی خو دیار نکرد لی خطره هر مزن ورات کنداوی ام بیژن یکتیا عربان امارات قطر عربستان سعودی کویت بحرین اومین وان ورات ام بیژن خطره مزن هنن اوانا گلک زیان دیبن اف زیان وانا تنه یک روزانه نینه تنه بله بگاوی پترول اخونه کارم بفروشن اف یک یا دویمین بنا
ji bo aramî û ji bo îstiqrarê xwe pêşkêş dikirin piyasaya cîhanê da digotin cê turizmiye cê başiyê ev êdî çû yani evaya tu cara vernagere heyanî ev yani bi dehan salan bajo ji xwe gelek bihayê emlaqê xaniyan gelek vê derê ziyanên mezin dîtin têkçûyîneke mezin heye metirsiyeke mezin heye hemû biyanî vê derê em bêjin xanî dikirin wek spekülasyon dikirin lê ewana hemû çûn yani xaniyekî berê 1 milyon dolarî bû naha 100,000 dolarî jî dikarin bifroşin ev e dîsa em bêjin xetereyeke mezin hê niha neketiye rojevê gava ku îran em bêjin bixwaze êriş bike gelek çavkaniyê avê henin em bêjin sazî û dezgehê tesîsatê ew henin avê henin ji ber ku avê behrê digirin bawek endüstriyel li berîna wê dikin gavak veya bombe bike ne hêra avdanê ne vexwarina avê hemû dikeve xeterê wê wextê pirsgirêkê jiyanî jî vê herêmê mümkün e pêk bêne gavak tiştek wiha be ji xwe bi wê newê divê ev welatan jî ê bikevin şer û şer ê berfirehtir bibe dîsa xetera wê Iraqê jî heye niha Hizbullah û İsrail jî şer dike hinekî rengê xwe nîşan de mümkün e ku Sûriye jî hemberî Hizbullahê bikeve şer dîsa aliyê heştê şabî şer zêde bibe wê wextê şer berfireh dibe yani ji aliyekî heyanî Afganistanê heyanî Qafqasyayê heyanî Rojhilata Navîn ev xetere henin pey derpey vê gavê niha em dinêrin ji ber ku her hêzek opsiyonê wan henin Amerika û İsrail hêla hewayî bombebaranê dikin vê gavê vêya best dibînin İran ji bawayekî füzeyan em bêjin vê gavê çareyekî dibîne ama eger roj bê İran êdî van füzeyan nikaribe bikarbîne yan jî hejmara van kapasiteyên kê bibe alternatîvê İranê êdinê henin em bêjin hêzê xwe milîter ê paramilîter ê milîs gelek deveran welatên Ereban welatên Rojhilata Navîn Amerîkayê gelek deveran dikare vana bikarbîne wê wextê şer dibe şerekî cîhanî şerekî globalî em zanin gelek hêzên em bêjin girêda İranê jî henin bawayekî milîtanî gelek cuda cuda henin gavak ev bibe İslama Sünniya radikal jî heye Daişe Heteşeye El-Qaideye em bêjin Talibanê gelek hêzên cuda cuda henin ewana jî bikevin devrê bi rastî gelek yani xetere henin xetereyê mezin henin ev senaryo hemû gavak dikevin meriyetê wê wextê metirsiya riskê aborî zêde dibin ji xwe vê gavê em bêjin hemû borsayê cîhanê da şirketên mezin hisseyê xwe da dikin yek gelekî girîng ez bêjim wisa biqedînim niha zekeya çêkirî teknolojiyên pêşketê ê robotan hissedarê wan herî mezin finansorê wan herî mezin welatê kendavê bûn em bêjin Erebistana Suudî Qetar Emirat vana Kuveyt vana 4 trilyon niv 4 trilyon kesin milyon bo veya pere dabûn dibo ev ji hissedarê wana bûn niha dibêjin ji ber şer em nikarin vî perî bidin gavaka vana nedin em hisseyên zekeya çêkirî şirketê mezin ê cîhanî ê global hemû ê zirar bikin şirketên robota şirketên teknolojiye pêşketê şirketê internetê şirketên telekomünikasyonê wê wextê bi rastî êdî aboriya cîhanê ê serobin bibe ev metirsî vê gavê gelek bir mezinin û êdî cîhana aborî da evana tên niqaş kirin بله هەڤڵ جەمال ئەس بێم لەگەل te ئەگەر ku bi taybetiyan qala van 11 rojên şeriyê li Rojhilata Navîn bikin têj bû yekê çi bêjî سلااو ڕێزم هەیە بۆ hûn ji bo mîvanî Kak Ehmed û herweha gelî me berûmed li Rojavayê Kurdistan wekî mijarî aborî mamosta bo xwe her tişt bas kir yanî ew şerê heta dê mezintir debe heta dê welatanî dîke pelkêşî mijar deke berastî yanî em berê her pêşbînî ewe dikir ew sîstemî Îranê ew sîstemî îdeolojîkî Îranê yanî çawarê ewe dikir ke em yanî her ew şerê biqewmê بەڵام پشتی قەومێنی شەڕ یعنی کەس چاوەڕێ ئەوەی نەدەکرد کە بەو شێوازە بخوازێک و وڵاتانی دەوروبەر هەموو پلکێشی ئەو شەڕە بکە یعنی تۆ لە ڕۆژی یەکەمی شەڕ و هەتا ئیرۆ نزیکەی 3000 موشک و بۆمبە و درۆن ئاراستەی وڵاتانی عەرەبی و وڵاتانی دەوروبەر و تورکیا و ئازەربایجانیش کردووە کە ئیمڕۆ دووهەمین بۆمبی تریشی بالستیکی بەرەو لەسەر تورکیا ناچار بوو ناتۆ لێ بخا یعنی ئەمە بەپێ یاسای پێنجی ناتۆ هەر ئەندامێکی ناتۆ کە بەرامبەر مەترسی بێتەوە هەموو ئەندامانی ناتۆ مەسئول و بەرپرسن لەوەی کە بەرسەفی ئەو شەڕە بدەنەوە
وبراستي يعني اول كان روجا من لو دفكرم ك يعني دكتوريني عسكري وسربازي ايران تشاوا دمشق تشاوا بدفكرن وتشاوا دخوازن او شر يعني بروكب نزانم وكي آلي آيني وكو شيعي كخامنئي دخواست وەکو شەهیدێک بێتە هەژمارکردن ئۆکەی ئەوە یعنی هاتە هەژمارکردن ئەمە ئەو شێوازەکە ئەوان دکتورینی دەکەن یعنی بەڕاستی فام ناکەم بەڕاستی لە ئاردی سەربازیە خۆ بەڕێ خامنەی بەرێ مردنی وتبووی کە یعنی هەر کەسە بۆ خۆی دکارێ چاوە دەکارێ یعنی بلا شەڕێ بکە یعنی سپای پاسداران ئەوە بوو یعنی کەسێک دەخوازێ وڵاتانی عەرەبی لێ بخا کەسێک دەخوازێ لە تورکیا بخا کەسێک دەخوازێت لە ناتۆی بخا ئەمڕۆ دەبینین مەسەڵەن لە ڕۆژی یەکەم و هەتا نەهاژی نێوەندە ئەمریکا و بریتانیا لەسەر ئەو مژاری شەڕە یعنی بەچکێ ناخۆشیش لە بینی دۆناڵد ترامپ و سەرۆکوەزیرانی بریتانیا چێبوو ئەمە بەو شەڕی کە ئەو بەو بالیستیکە لە قوبرس لە پایگای بریتانیا خست ئێستا بریتانیا پەلکێش کردووە ئێستا مەسەڵەن نمونەی دنجی ئیرۆ باژێڕی بێتل شەمش ئەگەر شاش نەبم کردە ئامانج ئەو شوێنە کو دەربوو ئەو شوێنە بوو کە چەند سەعات بەرێ مرس سەدرعەزەمی ئەڵمانیا و ئیسرائیل لەوێ دەربوون یعنی دەخوازێ هەر کەس پەلکێشی ئەو شەڕە بکات و هەروە کە مامۆستاش ئاماژە پێدا ئەو شەڕە خەریکە بەڕۆ شەڕی جیهانی دەڕوا هەتا نەها 20 وڵات تەفلی ئەو شەڕە بوونە 10 وڵات یعنی ڕاستەوخۆ ناڕاستەوخۆ تەفلی شەڕ بوونە یعنی وەکو بەرسەفدان بە شەڕ بەئینکردن و ئالی دنجی تاکە تشتێک کەیسە بە دەستی وڵاتی ئێرانەوە هەبێ ئەو نیابەتیانەی ئێرانن وەکو حەشتی شعبی وەکو حیزب الله وەکو ئەمانە کە ئەم دەبینین لە لوبنان و لە عێراقیشی نەها شەڕە ئەوانیش تەفلی شەڕ بوونە تشتێ دنجی کە بەدەستی ئێرانی هەبێ داخستنی گەروی هورمزە کە وەکو ئەنەرژی مامۆستا ئەحمەد باس کرد کە چاوە هەر تشت گران کردووە بەڵام مشکلەتر لە ئەنەرژی و نەفت و ئەوە کورمانجی چاوە دەبێژن کەماوی یان سەمات ئێستا ئەو سەدیسی کەماوی جیهانێ لە تەنگەی هورمزەوە دەربازێ دەبێ ئێستا نەها ئەوەش بووەتە هۆکاری ئەوەی بەرهەمی کشت و کاڵیەکان بەرهەمی جوتیاران ئەوانجی هاتەتە گرانبوون یعنی ئەز لە ئەڵمانیامە لە بەری شەڕەوە هەتا ئیرۆ تقریبا لە هەر لیتر گازۆیلێ تقریبا 70 سنت زێدە بووە و ئێستا نەها فەڕەنسا و بریتانیا لەوە دەفکرن کە ئەو مەخزەنی یعنی مازوتی خۆیان کە دانابوون بۆ کاتی پێویست ئێستا لەوە دەفکرن کە ئەو مازوتە بەکاربینن یعنی ئەمانە هەموو مەترسیگەلێکی مەزنن بله هەواڵ ئەحمەد بەتایبەتیش خوا مامۆستا ژنێکی قەڵاویەکەی کرد هەواڵ جەمال بەحسا یەک لە ئەوروپا ئاستا و باندور بووینە ژێ شەرەکردێ بەریەکەم دەربازی وەیەکی ببن ئەم دخوازن هەنێکی لەسەر ڕۆژهەڵاتە ناوین هەنێکی بەحسێ بکەن ئەف ڕەوشان هەن لە ڕۆژهەڵاتە ناوین بەتایبەتی وەکێتە گوتی عەرەبیستانە سعودیا کوێتە ئیمارات ئەف وڵاتانە بە ڕەوشەوانی ئابووریە بڤێ ئاوایدا ئێدی ئەف لە ڕۆژهەڵاتە ناوین باندورێکە بە چاوی بداواکردنش بەرکو ئەف وڵاتین سەرەکە یەن ڕۆژهەڵاتە ناویندا دەستیان هەمان بژێت هەر دەریدا هەبوو بله نها بری وانا از خازم من قال ایرانی بکم دیسا یعنی آبوریا ایرانی جه خراب دبه بله جخدو آبوریا ایرانی حیانی نها بر امبارگوی دورپیچ امبارگوی دناف خطری دابو یکشی ایرانی امبیجن حشکه سالی هیه یعنی امبیجن گلک جافکانیین آوی جبر بنداوین خراب یعنی پولیتیکا بنداوان گلک به آوی هیه یعنی چند دنیا ایران جیدی گلکی کتیا خطره جبر و جو ملت گلکی بیزار بو همبری سیستمی اینها شرج گاوک بقومه یعنی اف شرج گاوک دریج ببه ملت ایران اینی کار به دبار خو بکه مجبور کوچ بکه یعنی برای خو بدن ترکیه برای خو بدن اروپای برای خو بدن عراقی برای خو بدن باشوری کردستانی برای خو بدن امبیجن قفقاز برای خو بدن روسیه یعنی افری همو اف خطره هنن یعنی مجبور یعنی شرکی نافخوی ایدر که اف کاوس که مزنه یکشی مثلا گاوک هز ایرانی نه هم اشارت و هدی دیبینن یعنی وکی شرکی رسمی فرمی نکارن بمشینن جبر کو همبری اردی تونه لشکری تونه تو شرکی نظامی بکی
بو ویا ایران بو کو امبیژن حیفا ویا ده تولا ویا ده یانج خو بپارێزه ev hêzê xwe bi dawayekî sivîl dawayekî paramîlter hem di nav gel da bicî bi xeterê mezin çê bike hem jî em bêjin bişîne nav welatê kendavê Erebistana Sûdî em bêjin di nav bajaran da em ê teqînan bibînin em bêjin heyanê niha bi moşeka bi füzeyan êrişî İsraîlê dikirin di nav İsraîlê da belkî erebeyê biteqin yani ev hemû ihtimalê mezin û İran zane ku çi qasî şer belav bibe şer mezin bibe krîza aborî çê bibe ew qasî dikare xwe biparêze ji ber vê yekê gelek tengasyan gelek muşkulahiyan ê çê bike evaya jî bi rastî gavak çê bibe rewşa welatên kendavê Erebistana Sûdî Qatar Emirat Kuveyt Umeyn Bahreyn rewşa man hemiyan dikeve xeterê mesela dîsa rewşa İsraîlê jî dikeve xeterê niha Tel Aviv merkeza teknolojiyê bû vê derê gelek îcat vê derê gelek em bêjin teknolojiyê pêşketî dihatin çêkirin em bêjin dişan di Silikonê di Amerîka wê derê pêşkêşî cîhanê dikirin yani markaya Amerîkayê difrotin ama evana bi rastî Tel Avivê dihatin çêkirin niha ev kes ev hêza İsraîlê ya zanist ya pêşketî ya kualîfikasyon evana jî İsraîlê terk dikin yani tenê hêzê leşkerî li İsraîlê dimînin hêzê neçar dikin yani kesek rewşan baş be evana İsraîlê terk dikin ji ber wê derê jî êdî aramî tuneye ev kaos mezin dibe ji ber vê yekê gereka mesela dewletên Ereba yê kendavê mümkün e bênba hevdu ittifaqekî çê bikin ji xwe eşaretê we hene hemberî Îranê şer İran bikin gavak şer İran bikin wê wextê gelek tiştê zêdetir xeterî û alozî çê bibe yani mesela ji bo parastina herêma Hurmuz divê bawayekî bejayî welatê Ereban hêzên leşkeriyê Ereba derbasî aliyê İranê bibin xwe bigînin wê derê Huzistanê hêrên Ereban û nav İranê de şer bidin meşandin ji xwe Trump dixwaze Kurd em bêjin vî avayê êriş bikin İsraîl dixwaze êriş bikin yani bawayekî dixwazin İranê bixin navşer ev jî tenê bi Kurdan nabe eşkere bu Kurdan jî helwesta xwe nîşan da yani eger em bikin em bo parastina xwe em vê meseleyê bikin gavak Ereb jî bikevin şer bi rastî şerekê êdî encama wê nayê hesab kirin tiştê ecayîb ê biqewimin ev vê bi nevê krîza aborî kurtir bike ya senaryoya baş belê berê gotina te dewa wele em senaryoya tenê baş em dikarin vêya bêjin yani bi awayekî demeke Kurd da em bêjin hinek dewlet wek Brîtanya wek Almanya wek Fransa wekî Sîn evaya bikevin navberê yan jî em bêjin yekitiya netewa civînekî çêbike bangawaziyekî çêbike wê derê em bêjin endamê pênc netewayana Rusya û Sîn jî em bêjin bi wê neveyê bibêjin bira şer bisekine gavak evana hinekî vê mekanîzmayê bidin xebitandin şer bawayekî qestane bê sekinandin Amerîka bombebaranekî bike û piştî bê bêje Trump bêje tamam ez gihîştim armanca xwe û vê avayê vekiş belkî senaryoya herî baş vê gavê ev hinekî her tiştinekî bitemije sakin bibe û cardin hine ziyanên çêbûyî zerarê çêbûnî hinekî tamîr bikin veya wêdatir tu ev nabe tu çareyek tune şer giran bibe qeyrana aborî problemên cîhana aborî hemû zêdetir dibe pekê li gorî te heval Cemal niha Amerîka tişta ku heval Ehmed gotî pêkana ku pêk bêne em gan bêjin Amerîka dikare piştî vê saetê pê de gavan paş da bavêje بێگومان یعنی شەڕ ئەوە ئالەیەکی شەڕەکەیە ئەو تشتێک کە مامۆستا باس کرد لەسەر حشک ساڵی لە ئیرانێ gelek مەشاکلێکی gelê zêde hene li İran ew dervayê şera em ew sal dibînin ke yani ew sal tengasî çêkiriwe bes li navxweyê İran jî gelê meşakilekî mezin hene mesela me du roja muşteba li layan fişar û zextî spay pasaranova hatûte hilbijardin ama heta niha ne fotoykî wî ne lêdwanekî wî ne qiseyekî wî heta niha derneketiye يعني كاس نزاني احتمالي اول زيادة هي ك يعني بريندار كتبت و برينجي قال قرص به جبر اوي كان كاري دركبي يعني قدسي جيوا لقي قاتي احتمال هبو كبكاري دركبي اما وساكر دوك يعني لانه خوي ايرانجي مشاكل اللي قال لك مثلا هاتو تشكرن يعني كاس حتى يعني امريكاش وتوك يعني هر كسي وكو هالبجاردني ايراني بو خو كسي بين الجي خامنئي جبوی مقبول نکرده ام دیسانجی لیده خین اما وکی لعنی خو بو خو آن مشتبه هالبجاردنه که او مسئله مشتبهش اوسایا بلام للهی که دن میدیان ایرانیه
يعني وكي وسا باستكن ك يعني بيويستيش ناكا مشتبه دركوي هر الدكاري يعني لبشتي برده بيتو وسا خويابكا يعني اوان دخوازن چاوا يعني كاركتريكي آيني شاراوه يعني تشتي وكي إمامي مهدي بين نشاندان ام دزانين كو تقريبا 14 سالان ادبيك مسعود رجبي رهبري مجاهدين خلق ايران اوجي بري 14 سالان بيشتوي كامريكا اللي خست حتى نها در نكتو اوجي وكو امامي غايب يعني امامي مهدي خويدته خويا كرن وإسام مشتباشي يعني لهمو عالمه لهمو دنيايا تشتي اوسا يعني كس نابينه تنانا لكوريا باكورجي يعني بشتي باوك تخوازي بمري خورتي وي بتبري يعني بري وي كوري او اماده دكري تشتي هندي تشدر دكوي يعني لسوريا اوسابو حافظ اسد مر كاتك خواستن بشار بينن هدي هاتن اماده كرن دستوري سوريا گۆڕانکاری هات حتا بەشار هاتە پێشێ بەس ئەو ڕۆژە کە خامنەی مرد هەر ئەو شەوە مشتەبا بوو بە حجەت الئیسلام یعنی لە بەپێی یاسای ئیرانێ کەسێک تا حجەت الئیسلام نەبێ نکارێ ببێ بەڕێبەری ئیران بە یەک شەو بوو بە حجەت الئیسلام و ئێستا کەسی ئەو نابینێ و دەخوازن وەکو هێنێکی ئەوە بێتە خۆیاکردن کە کەسێکی ئاینی گەلێک مەزنە بەس تشتێکی زۆر باندۆر هەبوو ئیرۆ ڕۆژنامەی هەمشاریە ئیرانێ دەبێژێک و یعنی ئەینی جملێ فارسیە کە من بێژم دەبێژێک و ئینسانێکی خوبیست بەدڵمیشینە یعنی چاوە مرۆڤ ئەو حەز دەکا يعني چاوە يعني وەکو ئالیەن خۆشەویستی دێتە خویاکردن يعني بۆ يعني مرۆڤ مێشتی وێ دەوەستێ چاوە دەبێ کەسێک کە قەرارە پرسپکتیوی 90 ملیۆن ئیرانی بێتە مەشاندن ئوسا يعني بێنە نیشاندان لە بەرامبەر ئەمریکا کەسێکی ئوسا هەنە کەسێکی ئیدۆلۆژیک هەنە يعني بەڕاستی ئەگەر بخوازن بەر بە سیستەمی ئیدۆلۆژیکی شیعی ئیرانی نەگرن هەموو وەکو مامۆستاش باس کرد ئەو شەڕە گەلێک مەزن دەبێ هەموو وڵاتان دەگرێ و ئوروپاش يعني دێتە يعني تەقینێکی ئابووری چێ دەبێ لەبەر ئەوە بەتاکید يعني ئەم شەو کە ئێمە تێداین دۆ هەموو زایتن ئەمریکی باسیەوە دەکردن کە ئیرۆ قورسترین ڕۆژی شەڕی ئیرانی دەبێ يعني ئەم شەو بەحساب دەبێ مەزنترین شەڕ چێ ببێ ئەم لە بەندی ببێ هەتاس بزانین چاوە دەمەشێ مامۆستا ئەحمەد دناوە ڕۆژین دەربازبووی دەژمەگەرە جێڕانەویەک میێوانی خوارە نیقاشکردن ئیسرائیل دیارە کو دەمە درێژە خوا داخوازەوە یاش بوو ئێرشەیەکە لەسەر ئیرانی هەر هەبوو ئەمریکا ژێژ بۆوەیەکی گەلێک تەشویق دەکرد و دخواست بە ئەمریکای ێرشەکە بڤیاوەی پێک بنە ئۆش بۆوەیەکی هەرکەس دەبێژە هەم ئیسرائیل و هەمژێ دەولەتن یەک بووێن ئەمریکای خوش بۆوەیەکی ئامادە کردبوون گەلو دالیە ئابووری دەژ خوا ئامادە کردبوون براستی يعني هێلا ئابووری ئەم هەردوو وڵات زێدە ئەو ناکردن يعني زیانە وانە چێ نابێ جخوا ئەوانە هەنێکیژی مخابن ئەم بێژن ڕەوشە شەر یا کاپیتالیزم هەنێکیژی ئەوە يعني حیای نها gelek çek silah çêkiribûn û fabrikeyên silah em bêjin dixebitin lê hewcedariya wan şer hebû ku vanan ciyekî van silaha hemû vala bikin van mühimmatan vala bikin van bombeyan biteqînin û vala bibin cardin ê nû çê bikin û yek jî vana bifirûşin dewletê yani veya dewlet istîne dewleta İsraîl dikire dewleta Amerîka dikire şirket hilberine veya dikin ya dewlet xwe hilberî nakin hinekî lobiya şer jî evaya mecbur kir yani na herkes dibêje Epstein nizam çi gelek ne erî vana derdixinin pêş û zorê didin siyasetmedaran ku gur rawan bikin û siyasetmedar jî xwe niha em bêjin Netanyahu jî pirsgirêkê wê mehkemeyê henin Trump jî pirsgirêkê wê Epstein henin ikiye veya derdixine hêzên veşarî hêzên xwe sermayedar derdixînin û bi vê avayî tadê wana dikin yani zorê wana dikin şer gur bikin ji xwe vê gavê mesela borsayan da em bêjin hîseya şirketê silaha çêdikin çek û silaha çêdike hîseya wana baş dibe şer çi qasî dirêj bibe hîseya wana ê xurt bibe ê zengîn bibin ê ewa xwe yani hêza xwe berfireh bikin vê gavê wana dixwazinekî şer dewam bike û dîsa bo Amerîkayê mesela pengasiya Amerîka xwe enerjiyê tune rezervê Amerîka henin dîsa Kanadayê Norvecê wan welatan jî dikare peyda bike her wiha İsraîl jî em bêjin hewcedariya xwe aliyê Tirkiye aliyê Azerbaycanê peyda dike dîsa em bêjin derfetê wî êdinê jî henin
ve deri taybetî yani herêma me gavak bifikirin welatên İran, Türkiye, welatên Ereban ewana ê muşkilahiyê mezin bikişînin. Dîsa Sîn em bêjin muşkilahiyê meziniyê çêbike ji ber ku Sîn heyanî niha her tişt bi erzanî difrote cîhanê. Ji ber ku enerjî jî erzan bû lê vir û pêva gavak petrol û gaz biha bibe Sîn jî divê em bêjin maliyeta wê ya zêde bike gavak zêde bibe nikare piyasaya cîhanê da xurt bibe bi vî avayî peyder pêya dibe Rusya hinekî vê memnûn e vê rewşê ji ber ku Rusya zane gavak ku em bêjin gaz û petrola û enerjiya welatên kendavî neçe cîhanê wê wextê mecbûrî Rusyayê ne û Avrupa mecbûrî Rusyayê ye û ji ber wê yê hêra Ukraynayê şerê Ukraynayê belkî hin tavîzan bidin Rusyayê û Rusya dîsa gaza xwe gaz û petrola xwe bi awayekî erzan bifroşe û rewşa xwe baş bike yani her kese gorî xwe hesabekî dike her kese gorî xwe tiştekî dike lê ez vê bibêjim dîsa em bêjin cîhana me rojhilata navîn em çawa bêjin civata Müslüman çi Şîî dibe çi Sünnî dibe civata Ereb, Türk, Faris, Kurd evana dîsa em bêjin ziyanên mezin dibînin mesela Başûrê Kurdistanê jî niha em bêjin bazirganiya wan bi Îranê re hebû rojhilatê Kurdistanê re hatina civatê hebû niha evana ji ketine muşkilahiya vê gavê em bêjin aliyê heştî şabî jî hin tehdît henin wê derê jî me tirsiye ye bê aramî û bê îstiqrariyeke siyasî niha çê dibe dibe ku navbera wan de jî şerrek biteqe wê wextê gelek muşkilahiyên bêhesab derdikevin holê Türkiye tamam aliyê Türkiye em bêjin vê gavê hinekî rê vekirine ama Türkiye jî beramberî vê ya em bêjin hin şert û mercê xwe dide pêşiya Kurdan ji hêra polîtîk ve dixwaze Kurdan bi xwe girê de yani aliyekî nerin başî heye aliyê din nebaşî heye sa hemû kaos di nav hev danin mixabin hemû ji herêma me bi taybetî ji Kurd veya ziyaneke mezin dibînin. بله نا هەواڵجە مەڵاوەڵ ئەحمەد جی دبێژە دبێ بە تایبەتیم وڵاتین کوێ فێرێش دانا دەستپێکردن ئەمریکا و ئیسرائیل حتا ئەستێکا بڕیا وان ژڤان ڕەوشێ باندور نابە ئینکو بەردیلا vêyekê didin bi taybet welatên Ewropa wekî Avel Ehmed gotî welatên li hermîne geloş bo dawamkirina vê şerê angan bêjin li ser rewşa heyê ev welat wê çwan xwe qebûl bikin ji bo rewşa heyê ئەگەر تشتێ من زێدە بکەم لەسەر ئەو مژارە لەسەر ئابووری ئەمریکا و ئیسرائیلێ هەتا ئیرۆ سبێ زوو کە خەمڵاندن میدیایان ئەمریکی خەمڵاندن کە ئەمریکا چەندێ زەرەرمەند بووە لەم شەڕە هەتا ئیرۆ سبێ 20 میلیارد دلار یعنی هەتا تێچووی شەڕی ئەمڕۆی ئەمریکا بووە یعنی تۆ بێنە بەرچای خۆ تقریبا هەفتەیەک وسا بووە مەسەڵەن دو هەفتێتر بمەشێ دوو جاردن 20 میلیارد دلاری زێدە دەبێ ئەمە تۆ بێنە بەرچاوی خۆت ژمارەی من تاکید نیم ئەگەر شاش نەبم 14 تریلیۆن دلار تاکید نیم لەوانەیە مامۆستا باشتر لە من ئەو ژمارە بزانێ 14 تریلیۆن دلار چەک و تەقەمەنی لە ڕۆژهەڵاتی ناوین هەنە و بنەر لە ساڵی 1970 کە ئیرانێ وەکی سیستەمێکی شیعە بەرامبەر بە وڵاتن سونی هاتە دامەزراندن بووە هۆکاری ئەوەی کە قاس چەک و تەقەمەنی هاتووەتە ڕۆژهەڵاتی ناوین کە نەها ئەو 14 تریلیۆن دلارە دەبێ ئەوە هەموو سەرف بێ تا شەڕێکی چێ نەبێ ئەمانە سەرف نابێ ئێستا هێدی بە ناوی ئەوەی کە ئەمریکا و ئیسرائیل چەکی تەقینەوەی وان کەمە سەدی سەد ژێربەژێر ئەو وڵاتن عەرەبی کە یعنی تەبلی شەڕ بوون لەژێر و ئالیکاری ئەمریکا دەکەن یعنی ئیرۆ تیارەی قەتەری هەستا ئیماراتی هەستا ji بەرەوەی کە درۆنی ئیرانی لێ بخەن هێدی ئەبێ ئەو چەک و تەقەمەنی ڕۆژهەڵاتی ناوین هەبێ سەرف بێ و پشتی ئەم نمایشی شەڕێکە ئەمریکا بە تایبەتی دەکات و ئێستا نەها ئوروپاش یەواشواش خەریکە تەبلی دەبێ ئەمە هاوکات لەگەڵ ئەوەی کە شەڕە وەکی نمایشی سەربازیشە کە بە هەموو وڵاتین دنیا بێژن ئەو چەک و تەقەمەنین نوێە هەیە لە بازاڕە هۆن دەکارن بکەڕن یعنی تۆ بێنە بەرچاوی خۆ ساڵێکی دن ئەم کاتانە کە شەڕ خلاص بووە هەر تشت نەمایە ئیدی هەموو وڵاتین عەرەبی دیسان دەستەکەن بە پاتریۆتکردن دەستەکەن بە ئەو سیلاح نووە کە ئەمریکا ئوروپا ڕێ بدەن بفرۆشن ئەمە ئابووری ئەمریکا ئوروپا زێدە بڵندێ دەکات وەکی ئەو پرسیاری جەنابژی وەکی ئوروپا بەڵێ ڕاستە یعنی ناتۆ ئوروپا گرێدراوی ئەمریکانە
ئیسرائیل جی کە وەکی فکری ناوەندی ئەو شەڕە لە ڕۆژهەڵاتی ناوین بە فکری ئەوەی کە پەیمانی ئیبراهیم یان دموگرافیای نووی ڕۆژهەڵاتی ناوین دەخوازن چێ بکەن ئەمانە هەموو گرێدراوی یەکن بە تاکید ئەو مژارە کە بێن ڕۆژهەڵاتی ناوینێکی تازە چێ بکەن ئەمە هەموو ئەو مەسلەی ئابووریوان چارەسەر دەکات و مەسلەیەکی کورد مامۆستا هەوردە سەر زمان ئێستا کورد ڕاستی لە یعنی زەرمەندی یەکەم ئەوەتە باشووری کوردستان و ڕۆژهەڵاتی کوردستانن کە کەوتنەتە بەر پەلاماری ئەم شەڕە لە هەردوو لایەنەوە ئێستا ڕاستە دەم و دەستگایان ئەمنی دێتە ئامانجکردن بەڵام خەڵکی سڤیلژی بوونەتە ئامانج کە لە بەندیخانەی شاری سنە شارانفەر چەند زیندانی بەداخەوە بوونەتە ئامانج و شەهید بوونە لەو شەڕەدا و خەڵکی سڤیلژی ئەوە دەبن و کاتێکی گەلێک حساسە ji بۆ سیاسی ئێمە ji بۆ خەگەلی ئێمە ji بۆ ڕۆژنامەناسی ئێمە هەموو کەسێن شارەزا و پسپۆرێ ئێستا کاتێکی زۆر حساسە یعنی دەبێ هەموو کەس لە جێی خۆی بفکرێت و کار بکە بۆ ئایندەی کوردستان ji بەرەوەی کە کوردستان ئێستا لە حاڵێکی گەلێک هەستیاردایە. بله هەڤڵ ئەحمەد تەنها بەتایبەتی تە دناڤا خفتنێ خوا دەژی گوتە ئەو هێزین مازنیان کوێن لە جیهانیان کۆ بەتایبەتی ئەف شارەدانە دەست پێکردن زێدەش vêyekê bandor nabin lê mesela welatekî weke Lubnan wê çawa bike bişxwa zaten bi zorî xwar ser piyan digire di nava rewşekê bi vî awayî de û êrişî li ser hey wê çawa bike مخابن يعني ممكنه لبنان اردن ولاتن كنداوي شرب قومه وبلكي هن ريبابريج بگوهرن يعني چوا ام بيجن بهار عربي چبو ام بيجن ريبابري گلك چون يا ام بيجن فاس تونس ليبيا ريبابريون گوهرن سوريا كتا شر نافخي وتشتها حمو ممكن يعني حرمي گلك الوزي واردن خو دناف تهلكه ده ihtimala mezin yani hedi gefe ve jite xwarin û nişanê wê henin ji xwe Amerîka jinekî destekarî da şara ji ber ku hemberî Hizbullah şer bike. Yani İsrail tenê nikare şerê bejayî şerê erdê hemberî Hizbullahê bimeşîne û ber veya dixwaze yek ji gavak em bêjin İsrail zêde em bêjin êrişan bike qetliyam çêbibin dîsa İsrailê bê sûcdar kirin yani ji xwe îmaja wê nebaş e din asta navnetê wî da him jî gel eniya dikeve şer û dixwazin şer bi destê hin hêzên din berfireh be mesela dixwazin Kurd beşdarî şer bin dixwazin hetêşe Ehmed Şara em bêjin beşdarî şer be dixwazin welatên kendavê em bêjin biryara şer bidin û hemberî Îranê şer bikin bi wê nevê ev gavak ciyekî şer çêbibe him hêra aborî rewş xerab dibe him jî rewşa siyasetê diguher yani siyaseta heyî aktörê heyî hergav nikarin devam bikin hin derbeyê leşkerê derbeyê çêbin mesela mümkün e şerê navxweyî ê Libyayê çêbibe ê Lübnanê çêbibe yani nayê wê maneyê ku tenê Hizbullah herêma em bêjin Şiya wê zerarê bibînin na ê dinê hemû ê bibînin şerê salê heştên em bêjin Beyrûdê Lübnanê şerê navxweyî me dît gelek ziyara wê çêbû eva xeterê heye dîsa li Sûriye şerê navxweyî mümkün e gelek ji xwe hêzên hêzê girêdayî Tirkiye'nin hêzê dinê hinin ji ber meseleya Kurdan dikarin dîsa em bêjin şer çêbin Daeş dikare dîsa hêza xwe bike dîsa em bêjin navbera hetêşe û Kurdan da hetêşe û Ahmed El Şara da mümkün e şer çêbibe her wa dîsa hetêşe dikare berê xwe bide wekî çawa Saddam kiribû dikare berê xwe bide Kuveytê berê xwe riya erdê ra tevî hêzên Îranê berê xwe bidin welatên Ereba Emiratê berê xwe bidin Erebistana Suudî yani evana hemû mümkün in û tiştê hêsanin jî yani gavak em şer berfireh bibe şer zêde bibe evana jî hemleyê nû bikin wê wextê bi rastî şerê erdê çê bibe gelek ziyarê mezin çê dibin yani mümkün e em vêya bibêjin piştî 6 meha piştî salekê şûn va em bibihêzin Emiratê Qatar teyareya xusyar biye zêrê xwe hildaye pereyê xwe hildaye çûye Brîtanyayê ê dinê hemû ji xwe sermaya wan perê wan zêdetir li Avrupayê li Amerîkayê ye bi trilyon dolaran wê derênin tenê em bêjin grûpeke piçûk heye û em xebatkarê wan henin dikarin bi hêsanî vêya terk bikin ji ber ku canê wana berjewendiyê wana di ser her tiştî rane û wê wextê pekî ev valayî kê tûje bike
ریوبریا و داره کیف به کیجان دولت پرچه بین کیجان دولت بمینن براستی اویا آلوزیه که مزنه لید ویر روشا نفش وها ای آلوز دا گلک بومبا بران گلک قتلیام جانی ام بیجن چه دبن به 100,000 انسان ام بیجن تین کشتن او مجبوری وان دبن کوچ تکن هنه که وان دچن اروپای هنه که وان دچن دور جهانی و وقتی به آلوزی زیادتر به جخون نها اف سناجو یعنی هن اروپی مساجین داخویانی نرم ج ترکیه را دشینن دخوازن ام بیجن گلو ترکیه دیسا پنابر اگر هنک بینی جی ایران جوات به شنی به یا جی عراق حریم شر بینی ایوانا چوا ترکیه سکنانده ترکیه جبر بیه که دخوازن سر سینور آلی ایرانی حریم که تامپون چه بکه آنجی تشتی که دارم ببیجن ترکیه به بحانه وان ملتجیان پنابران به دستکاریا اروپایی جبو چکرن حریم که اوله تامپون روجرات کردستان اشغال بکه به دستکاریا اروپایی یعنی اف سناجو گلک سناجو ترکیه اگر به فرسنده ببینه به دستکاریا ببینه ای بکه اروپایی جو مثلا جبو مثلا سوریه her sal 12 milyar نیو دلار پردن Türkiye bir vi pereyi divarın ser sinor Suriye embejin denabera başuru Kurdistan Rojava Kurdistan'ı ve Bakuriye Kurdistan'ı çekir. Ev divar Türkiye bir peri Avrupa'yı çekir. Ev çeteyn hemberi Kurdan şerdikin de Suriye hamu pevi peri tem finanse kirin. Dise aliye İran'ı evre çekirin. Yani naha Avrupa ve metresiye de beje em cardın tekilyo çava Türkiye rakort bikin Erdoğan rakort bikin em peşiya veya bigirin. Erdoğan jî veya vek fersend xaza bi karbine hemberi Kurdan. بله نهافال جمال هوال احمد گلک سناریو اینکو اگریا بیگ آنین وانجی رابطه لی هم از سویه که پرز بکیم گلو ولاتین روشلاتان آبیم به تایبتی هفکارین آمریکایی بریا وی شهر اف یک حساب نکر بون ندیت بون آمگان بجین روشا هیا نها کتی دنه وکو دبجین یا آمریکا همون سیستم خوش بو پاراستنا اسرائیل دا بو مشاندن دما کو ایران ایرش ولاتین دنیا بارگا آمریکای لیکر و جاری اف ولات همول هوای مان گلو اف ولات چاویه که قبول کرن ما گلو اف یک ندیدیتن من بقماني من أمريكا وإسرائيل جي هم حسابي بالستيك إيران كربو هم حسابي نووي أتومي إيران كربو هم حسابي چكو تقمني إيران كردبو بس بقماني من حساب لسر مسألة إيدولوجيك نكربون مسألة إيدولوجيك مسألة كي قلق خطرية استنها إيران وكو ماريكي بريندارة ماري بريندار ده بيجنكو يعني لهركو دربي يعني جزي خوي دواشينه او مارا استنها دبي سري وي بان كري اگر بان نكري مشاكل كي قلق مزن همو روشلاتي نابينو اوروبا و امريكا جدكريتا و استراليا جدكريتا ايرو لكندا لتورنتو تقكرن ل سفارتي امريكا لتورنتو باشا هيرش كردنا سر اكاديمياي كي بوكسي او ما مستيك هي نابي سالارا اكاديميا بوكسي هي يعني كاري رخصتني مظاهرات در خوبشاندان لتورنتو همون لسي اوغوا ام دبينن 2 ايرو هيرش كردنا سر وان يعني اما ايرو ديسان فاتميون هيرزن شيعي افغانستاني ك گرێدراوی ئیران بوون و لە سووریاژی وەکی یعنی باڵێکی سەربازی ئیرانی کار دەکرد ئیرۆ دەبێژن ئەم شمشێریکین لە دەستی مشتەبا خامنەی یعنی بەیعەتکردن لەگەڵوان بزانی ئەم مەسەلانە مەسەلەی ئیدۆلۆژیکی شیعە بەڕاستی دەکارێت گەلێ خەتەرناک بێت دەکارێت هەموو وڵاتان بگرێت و ئاگرێکی مەزن بخاتە منتیقە ژبەرەوە بەگەمانم ئیدی ئێستا ئەو مەسەلەی ئیدۆلۆژیکە زێدەتر ji بۆ ئەمریکا و ئوروپا هاتە خویاکردن بە تایبەتیتر پشتی ئەوەی کە یەکێتی ئوروپا سپای پاسدارانی ئێران خستە لیستی تێرۆرەوە ئیتر ji ber ئەوەیە کە ئیران ئوروپاش وەکی خەتی سووری خۆی دەبینێت و ئەمریکا و ئیسرائیل فەرقی ناکات ji بۆوان لەبەر ئەوە بەڕاستی ئەم مژارە ئیدی ئەبێ لێرا بەری پێ بگرن ئەگەر ئەم مەسەلە کۆتایی پێ نەیەت چاوە بەرێ گروپین سنی دروست بوو وەکو القاعدە و وەکو ئەو حیزبن
چەتەیەن کە ڕۆژاوا هاتە داگیرکردن بەدەستیانەوە لە سووریا ئەوەکردن لە عێراقێ کاری تروریستی دەکردن لەمە بەدووە گروپێن جودا جودای شیعە کە چێت ببێت و کاری تێکدەرانە و تروریستی ئەنجام دەدەن لە هەموو ڕۆژهڵاتی ناوین. احتیمالی ئەوە هەیە کە جوگرافی ئیرانێ وەکو ئەو سیستەمەوە ئێستا نەها هەیە ئوسا نەمینێ، یعنی پارچە پارچەیەک لەوێ جودا بێ یان ئۆتۆنۆمی بدرێ بە سیستەمێ کوردا بکارن تشتێ بکەن، بەلوچ بکارێت تشتێ بکە، عەرەب بکارێت تشتێ بکە، ئەم لە ناوەڕاستێ وڵاتێکی بچوو لە ئیرانێ بمینێ. بەڵام ئەگەر گرێدراوی شیعەیزم بێ، گرێدراوی ناسیۆنالیستی فارس بێ، بێگومان گەلێک کێشەی مەزن لە ڕۆژهەڵاتی داوینە چێ دەکا کە ئێستا بەگەمانم تازە ئەم ڕۆژانە ئەوروپا بەخەبەر هاتووە و بۆیە بە پەلە یەک بە یەک ئیتالیا ئێستا ئیبرۆ هاتە قوبرس، فەڕەنسا هاتووە، بەریتانیا هاتووە، تازە بۆیان دەرکەوتووە کە ئەم مەسەلەی شیعەیزم و ئیدۆلۆژیکی شیعەی خامنەی چقدر دەتکارێ خەتەرناک بێت. بەل هەڤاڵ ئەحمەد ئێدی دەمامەشی بەر بەداویە بەدەچە هەمە ئەس پرسا داویە ji te bikim hatê kildarî tiştên ku heval Cemal jî qal kir yanî hatina hêdê hêzin welatên Rojavayê ber bi herêmê ve gelo mirov dikare bêje ev yek piştî ev rewşa aborî her ku diçe aloz dibe ji bo dizûtînên demê de ev alozî bi dawî bibe ve carê hêzin Avrupa hemû dixwazin yani bi rêbazekê beşdar bibin û bikaribin vê krîza heyî bi rêbazekê çareser bikin. Na veya beri Avrupa'yı Amerikan'e dixwaze. Yani Amerika vaqta şer Irak'ı embejin erişi Irak'ı kir ve vaqti koalisyona kava kir bu. Disa lehember Afganistan vaqta şer kir koalisyona kava kir bu. Li Suriye vaqta hemberi Daesh'e şer kir embejin koalisyona kava kir u Kurdji dinave koalisyona da bun u şest naber na şest warati embejin dinave koalisyona da cid kir. Tane ki wana birasti aktif bun, hene ki wan jî sembolik bun ama dinav da bun. Le na Amerika tenip İsrail ve Amerika ve kovve embejin bir yardan gotna meherın lexin belki qırbıkın o rejimi tebliğ bıkın milleti seri raka o revebeci bıgore anjiye xurradestime bıkın bivi avay demek kurtame veya çareser bıkın. Le hatta yani ku İran ne walataki hesaya ne walataki ve kembejin to revebereki diktatöreki yani servereki bıkuji yani çen generalan çen serveray wana bıkuji evi tek biçin. Na devlet evin yani usan bebejin. Yani mesela Irak ve Suriye avana greday şahsan bun gavak ona tek bibin dikarın gelektistan bu görün ama İran, Türkiye, Rusya, Çin avana devletin yani avana tergarek avan judaye greday kesanine naha evberfadana İran'ı bir rastiş ve kevali mahani zaman alivi ideolojik geleki giringe avaya dikare gelek harima tesir ve çebibe انها امریکا اسرائیلی اف برخوادانا که اف قص رشد خورد هیوی ندکرین یعنی دفکرین که ایران ناف خدا هلوشه de yani belki hırveşej mesela ne yaptı sekrenin gel neçarıya xo perskreçi gel he eşkere ne buna İran'ı gavak evmezin perskreçi mezin derkevet hera abori birçibun avdani embejin na millet bajarı mezir terk tike Tehran'ı terk tike evekileri bicibi o da barak bakın avana hemu xaterenin eğer nav İran'da perskreçi mezin çe ne bin yani hera civaki zubuzun karın şerdavam ki canab bo ve ki xazın Avrupacı ولات ناتوی جی کوalisyona که نام نتوی جی چه ببه آلیکاریه بدن و باره بی شری توایی هل گرد. tabi avaya tane hera bomba barane na Amerika xud seri xud kare embejin bomba barane ke mezin bike İsrail bike. Na gavak be hevra bixabitin ve vakti hera abori vad karin tedbiran bigrin hera siyasi dikar veste yak ve avaya psikolojik dikarın bandora xun nişan bedin ve hera ve havcedarca ona heye yani. Beli Haval Ahmed بله ببوره من گفتن تا قطیر ل دمام جدی بر بداوی و چه حوال دبیجن دوی برنامه بقدر نجبو ویکیم نجبو باش داربونا ته احمد پلدا حواله می آبوریناس و نویسکار لالمانیه بوجبو باش داربونا تا میگه لگیر اسپاسیت کن حوال احمد هر هبی ببوره بله هر وها جمال حاجی حواله می روزموان لکلانی میوانی ما بوجبو باش داربونا تشی گله لگیر اسپاس هر هبی حوال جمال باس ویوش بله بینرین هجام جل وردی جین داویا خلاقا برنامه خویا روشر دی بجین حتی جاره کدیم بین پیشیا و هر شاد بختار